ngasi je koi yening look ki second day suba koi gi hangam phoi bane adu mayam je loina koi tapel lai re koi tapel je ang wara bani musok musal le tapel chona kada hai hai tapel lai re ada koi ite masing lai re dagi sing ngasi je second day suba adu ba mine koi tasna su sel lai re kodai tasna gi ite ma lai re dagi koi bai gi chia lai re koi family ge loi na sada yaung na re hojik se lâu ra khare hiền budi phoi ba hore da tasna kari phibam lai ri haji phok da oi se sono ta ka bai tau ri idai maro sni di tamu ko tamu santa luri sasi khwang ya dre ko te ya hangam je lok pa hore ko yening luk ki team member khara punja laga hun je sona kan lai ji kai wali lok pari ma ki sang wali da sona kan da khara ma phoi ri sona kan ki je lor ke adegi sona kan gi me ham je lor ke koi ta pen gi te mu yaw ri adei koi tamu gi te ma koi de koi dom cha sang ta pa tha gra koi ka lai re da koi yam ba na so lai re da koi pai no lai re si me am je si na khara phatre si khara phatre ada koi te ma koi tamu gi te ma koi te ma sajna hoi sadai cha hangam kan phoi ri ada koi ta pe roi gi te ma hangam phoi yaw ri sadai cha itai ma lungai bro ka bai tong ge da ge koi te ma kan te ma sajna de adu thau asing ma cha do ro ni koi te ma thau asing ma cha do mai tau tala koi mayam sang na si hangam je phoi re adu ga sona kan da khara sangam man ma wali de maningom da lau pari mu ki sang di wali ado ahan da phogbai ngarang pai bi a sona kan maning dam lai gra si sei na koi ngasi pai bane ngasi pai bi je je hobu da ngai ri hayeng kai di thal ba ya re smai tau na koi yening look ki member ke no honor jari je khara de dum yae na khale kaim haiba natraga su tang sai ta sum loi sala ya ta koi bai na ba si pai je miet li ko bai je smai to ga haji pok si pok ki le re amana a maning da pai re a da maning da lai re amana se da lai re tang sai ta sum loi sala ge ngasi gi ani suba second day koi gi harvesting akoi mustard seed oil seed harvesting second day je ngasi gi di matang sai ta sum loi sala ge